We will begin our lecture as a continuation of our previous lecture on uh, our uh, studies on the Westminster Confession, and it so happens that we are now studying on the perseverance of the saints. And uh, this is one of the, if not the most crucial points of the 5 points, because some Armenians although they do not believe in the doctrine of unconditional election and for example, the limited atonement or the irresistible grace. And since this truth is very important, and we see that it is most taught in the scripture. Some of the Armenians believe in the preservation or perseverance of the saints, and this belief has contradicted all their views, and you cannot believe any of the 5 points and at the same time reject some of the points. But in Calvinism, this is the most crucial. This is one of the most important truths of the 5 points, because this really determines whether somebody or you believe in the doctrine of election or reject it. Now, in this part 2 of our exposition, or of our uh, uh, critique on Wesley's perfectionism, we will continue in studying and analyzing what makes him hold to the doctrine of uh, the, uh, the fifth point, his rejection on the perseverance of the saints. And of course, this is in line with this doctrine of perfectionism, because only those who are perfect are called Christians, and Christians are the ones that could be saved. So we can only understand Wesley's perfectionism if we understand his rejection of the doctrine of perseverance of the saints. So in Wesley's mind, it's genuine Christian must be perfect, or else they are no longer regarded as Christians. Those who fall into sin are not perfect, and therefore they are no longer Christians by default. So to take a sample in Wesley's method of interpretation, we will cite some of the verses which he quoted and interpreted, and we will try to correct his misinterpretation. And in order to avoid making a strawman's argument, we cite from his own words serious thoughts upon the perseverance of the saints. In this article, he points out, first of all, he defined what he means by the word saints. He says, by the saints, I understand those who are holy or righteous in the judgment of God himself, those who are endued with a faith that purifies the heart, that produces a good conscience, those who are grafted into the good olive tree, the spiritual, invisible church, those who are branches of the true vine, of whom Christ says, I am the vine, ye are the branches, those who are so effectually know Christ, as by that knowledge to have escaped the pollutions of the world, those who see the light of the glory of God in the face of Jesus Christ, and who have made partakers of the Holy Ghost, of the witness and of the fruits of the Spirit, those who live by faith in the Son of God, those who are sanctified by the blood of the covenant, those to whom all or any of these characters belong, I mean by the term saints. So in this article, he really refers them saints, those who we also believe to be saints, those who have already been saved by Christ. And he continues, he says, can any of these fall away? By falling away, we mean not barely falling into sin. This it is granted they may, but can they fall totally?
can any of this so fall from God as to perish everlastingly? And he affirms that these saints can really fall out or fall away from grace. And he cites Ezekiel 18:24, and he says, on this authority, I believe a saint may fall away, that one who is holy or righteous in the judgment of God himself may nevertheless so fall from God as to perish everlastingly. Wesley argues that this verse indicates that a righteous person who turns away from righteousness and engages in sin can experience eternal death. He cites again Psalm 89 verses 30 to 35. He says, this verse says, if his children forsake my law and walk not in my judgments, I will visit their offenses with a rod and their sin with scourges. Nevertheless, my loving kindness will I not utterly take from him, nor suffer my truth to fail. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. I have sworn once by my holiness that I will not fail David. Wesley addresses this passage to counter the objection that God's promise of love and faithfulness to David and his descendants contradicts the possibility of the righteous falling away. He argues that this covenant with David's line is conditional and applies specifically to them, while other righteous individuals are still susceptible to falling away and experiencing eternal consequences. The eternal question Wesley poses is whether the saints, despite their transformation and relationship with God, can completely and irreversibly fall away from him, leading to their eternal damnation. Wesley interprets this passage as evidence that God failed in his promise to David's line because of their unfaithfulness. So let me speak in our vernacular. Ang pasabot ni John Wesley nga usa ka Kristohanon nga nakabato na og kaluwasan na naana siya na apil na diha sa usa ka lawas ni Kristo, apil na sa iglesia nga dili makit-an, nga kanang tawhana na pasaylo na siyang sala og kanang tawhana balaan, kanang tawhana mabisan pa ingana ang iyang kahimtang sa karon, kana siya mahulog ra gihapon og maimpierno ra gihapon kung siya makasala. Og ang iyang kasalanan mo hinungdan nga mabakwi ang iyang kaluwasan o iyang gisite ang Ezekiel 18:24 nga nag-ingon nga kung ang usa ka makasasala usa ka matarong magpakasala, siya dili na ilhon ang iyang pagkamatarong, di na ilhon sa Dios ang iyang pagkamatarong. Og usab diha sa Salmo diha sa Salmo 89:30 ngadto sa 35 gipasabot nga si David na ay promise sa Ginoo kang David nga ang promise sa iya nga siya mahimong matutom o mahimong matinumanon sa kasuguan o kana ang gihimong kondisyon. O kung dili daw matinumanon si David o ang iyang panimalay, ang Dios usab muhatag og mo dili malipay ang Dios, umuhatag siya og mga silot. Apan kanang tanan nga iyang gisite, mali ang interpretasyon o wala matunong ang pag-interpretar sumala sa balang kasulatan. We answer that although the language used in these passages or in this passage specifically is Ezekiel indicate that God's blessing and favor are contingent upon obedience. It speaks of the discipline and consequences that result from Israel's disobedience. The conditional language does not suggest that God will completely abandon his covenant promises. God remains faithful to his covenant even in the face of Israel's unfaithfulness. It is important to understand that the ultimate fulfillment, for example, in the book of Psalms that we cited, that Wesley cited, that the ultimate fulfillment of this promise to David is found in Jesus Christ.
Jesus, as the descendant of David, establishes an everlasting kingdom and brings salvation to God's people. He is the eternal king of David's line who fulfills the covenant in ways that extend far beyond the temporal blessings and promises given to Israel. In light of the New Testament revelation, we understand that God's covenant with David finds its ultimate fulfillment in Jesus Christ. The promises made to David and his descendants are realized in the person and work of Christ, who establishes an eternal kingdom and brings salvation to all who believe in Him. So, ang pasabot dinhi nga, kung ang promisa, ang iyang saad kang David, wala kini tungod kay makasasala man lagi si David, ang iyang linyada sa iyang panimalay, wala nila matuman sa perfecto ang iyang kasuguan, and yet kini nga saad kang David didto natuman kang Hesus Kristo, sa dayang natao si Hesus Kristo. Nahimong nga type si David. David was the type of Christ. So when the promise was made to David, it was actually made concerning Christ. Christ is the fulfillment. Again, Wesley again says, one who is endued with a faith that purifies the heart, that produces a good conscience, may nevertheless so fall from God as to perish everlastingly. Then he quoted 1 Timothy 1:18, 19, 2 Timothy 4:15 about Paul's condemnation of Hymenaeus and Alexander as proof. He cites these verses to support his argument that someone who was once endued with faith and a good conscience can make shipwreck of their faith, commit a total and final loss of faith, implying that one can fall away from God and perish everlastingly. However, it is important to note that having a temporary faith or a superficial experience of faith does not necessarily indicate genuine saving faith. The context of 1 Timothy reveals that Paul is addressing false teachers who had deviated from the true gospel. Their abandonment of faith and subsequent shipwreck should be understood as evidence that they never truly possessed saving faith to begin with. This interpretation aligns with our understanding of the perseverance of the saints, as those who are genuinely born by the Spirit will persevere in faith until the end. Again, in the same article, the article is titled Serious Thought about the perseverance of the saints. He says, thirdly, those who are grafted into the good olive tree, the spiritual invisible church, may nevertheless so fall from God as to perish everlastingly. And he proceeds quoting Romans 11, 17, 20, and 22. It says, and if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, were grafted in among them, with them partakest of the root and fatness of the olive tree. Well, because of unbelief, they were broken off, and thou standest by faith. Be not high-minded, but fair. For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee. Behold, therefore, the goodness and severity of God on them that which fell, severity, but toward thee goodness, if thou continue in his goodness, otherwise also thou shalt be cut off. Now sa Roma Kapitulo 11, 17, 20 nga to sa 22, naghisgot na siya nga sa Israel murag usa ka kahoy, usa ka tinanom nga kahoyng olibo. Og ang iyang pasabot nga kung posible nga ang uban nga mga sanga kaya sa Dios nga putlon, sa ato pa kung kita mag-graft diha sa usa ka punuan, sa maong punuan, pwede ra gihapon kung kita magpakasala maputol. So muna ang argumento ni John Wesley. Pero ang atong tubag mo kini that the branches broken off from the olive tree were severe due to unbelief, not the absence of works. Scripture teaches that faith alone without works is counted for righteousness. Therefore, their separation from the olive tree was caused by their unbelief, not their lack of works. The distinction between those broken off and those who remain is based on faith in God and his promises, not works. This aligns with our understanding of salvation by grace through faith apart from works. The warning to Gentile believers not to be high-minded
but to fear indicates that faith is crucial for their continued participation in covenant blessings, not works. Since there's a call to continue in God's goodness through faith, it implies that perseverance in faith is necessary for ongoing fellowship with Him. Therefore, the argument can be made that since faith alone without works was counted for righteousness, the failure to incorporate works among uh, the broken branches is not what severed them from the olive tree. Instead, it was their unbelief. This aligns with our understanding of salvation by grace through faith and emphasizes the importance of faith in maintaining a relationship with God rather than relying on works as the basis for that relationship. So, a critique to John Wesley's point, Wesley's inconsistency raises questions about the coherence and practical implications of his teachings on sanctification and the perseverance of the saints. Despite advocating the doctrine of perfectionism, the belief in the possibility of attaining sinless perfection in his life, Wesley acknowledges that saints cancel sin. This creates a tension within his theological framework as he simultaneously discusses the possibility of believers falling away from grace. Then his lack of clear definition regarding the concept of falling away or apostasy, as well as the specific sins that could lead a Christian to fall away from grace. Without a precise delineation of these terms and sins, Wesley's argument becomes vague and open to various interpretations. This lack of clarity may make it difficult for individuals to understand the boundaries or parameters of falling away, and it raises concerns about the consistency and applicability of his teachings in practical Christian living. So di makita nato nga ang kang John Wesley una sa tanan nga dili kaayo consistent ang iyang punto nga while nagatuo siya sa kaning perfection sa nga pwede day ma-perfect ang usa ka Kristohanon, and yet mahulog ra gihapon ang Kristohanon sa pagpakasala. So unsang klasiha sa logic ang naa diha nga imbis kay perfect na mahulog lang gihapon sa pagpakasala. Then ikaduha, wala niya kaayo hatagi og distinction ang unsa ang kanang apostasy kanang falling away. Kung unsa ang sala sa pagkahulog gikan sa grasya o unsa ang sala nga dili pwede or at least dili ka pa mahulog sa pagpakasala. Wala niya hatagi distinction. Kanusa pila ka sala ang makumitar adeser ka bago ka nga mahulog dito sa pagpakasala or mahulog dito sa apostasy. So wala siya mo hisgot ni ana. So ang tao magkabala ka, kapila na ka kasala basi kung nahulog na ko kay nakasala na ko ana. Then number 3 is Wesley's understanding of falling away does not adequately address the distinction between those who are genuinely Christians and true believers and those who only profess faith superficially, false believer. This distinction is crucial for a comprehensive understanding of apostasy. Based on Wesley's interpretation, 1 Timothy 1:18-19, 2 Timothy 4:14, Romans 11:17, 20-22, ang ayang interpretasyon, kung ibase nimo ang iyang interpretasyon, nagsuggest nga any sin committed by a believer could potentially lead to apostasy or serve as grounds for falling away from grace. So bisag kanang iyang interpretasyon niya anang passages nagpakita lang nga pwede ka nga hulog ngadto sa apostasya. I mean, ikaw pwede ka maimperno na gyud sa dihang makasala ka. But there is a difference between committing individual sins and willfully turning away from faith in Christ. While sin is a serious matter, apostasy typically involves a deliberate rejection of one's relationship with Christ and a renunciation of the fundamental truths of the faith.
Reformed theology would contend that true believers, even though they may stumble in sin, will ultimately persevere and be kept by God's grace. So ang atong pangkontra sa iyang interpretasyon mo kini nga ang tinuod nga magtotoo bisan pa kung siya mapukan diya sa sala sa mapandol diya sa pagpasala apan ihatagan gyapon siya og grasya sa Dios nga magpadayon o i-preserve siya i-preserve siya sa Dios. And then Wesley is very ambiguous in his theological understanding of the saints merely falling into temptations and the state of apostasy of false believers. So wala siya klaro kung asa siya diri naglugar. Kung diri ba sa kanang ang pagkahulog bagyod sa usa ka balaan sa pagpakasala nga di na gid makabangon or igo lang nakasala siya. Or wa siya mohatag og distinction sa tinuod nga balaan nga tao nga tinuod nga luwas ug sa kanang igo lang nagpaluwas-luwas kanang tao nga dili tinuod. In traditional Reformed theology, apostasy encompasses not only the deliberate and permanent renunciation or abandonment of the Christian faith, but also the manifestation of false believers returning to their inherent spiritual state. It serves as a theological concept that addresses the condition of individuals who may have made a profession of faith for a time, but ultimately demonstrate their falseness or lack of spiritual regeneration. Apostasy serves to unveil their genuine spiritual state, wherein they were never truly reborn or united with Christ through genuine faith. It underscores the distinction between those who persevere in faith although they are struggling with the presence of sin, and those who experience a falling away, emphasizing the steadfastness of the genuine saints and authentic believers and mere professors of the faith. So ang dinhi makit-an nimo nga sa ato nga pagtulunan ingon nga mga reform atong gihatag distinction ang tinuod nga Kristohanon nga gikan sa sinugdanan dunan na siya pagtuo nga makaluwasan o kanang maluwasong pagtuo. Dunan na siya kaluwasan nga naangkon. Ang lain na usab nga klase sa sulod sa simbahan nato sa atong iglesia kadtong nagpaka-Kristohanon pero mga piki nga Kristohanon gumikan kay gikan sa sinugdan pa lang wala na sila magbaton og kaluwasan. Although nagpakaaron ingnon sila og nagprofess sila, mga professors lamang sila. So aron nga atong masabtan ngano ug unsa ang naa sa teolohiya sa panghuna-huna ni John Wesley. Unsa ang rasyonel ni ana? Muhatag ko og pipila ka analysis. Una, si Wesley correct nga sa diha nga muwali si John Wesley nga iyang gi-acknowledge that justification and salvation for sinners are secured by faith alone. So iya man ang ginawali pero maminti muwali siya nga every time himo siya evangelistic crusades or meetings. Ang iyang ginawali didto nga kinahanglan mo tuo mo kay ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo wala sa maing buhat. Correct ang iyang pagsulti ni ana. Gi-acknowledge na niya nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo gawas sa maing buhat. Although nga dili correct ang iyang pagsabot nga ang pagtuo gikan sa free will sa tao. Now, according to Wesley, a justified individual becomes condemned the moment they sin and fail to engage in good works. The moment ka makasala ka, katong naluwas sa grasya, the moment ka makasala, wala na. Makondemn dayon sila. As a result, Wesley no longer believes that justification and salvation are continually secured solely by faith without works. So sa sinugdan, muwali pa siya nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo lamang gawas sa pagtuo, gawas sa binuhatan. Pero sa kadugayan, moingon na siya nga ang sa diha nga dili ka mubuhat, mawala na ang imong kaluwasan. So unsang klasihan ni nga pagwali sa grasya.
Consequently, when Wesley affirms that salvation for believers is maintained through sustained faith and works, he ultimately denies the doctrine of sola fide or sola gratia pertaining to justification and salvation that comes exclusive of works. So, sa diha nga i-affirm niya nga kinahanglan mo buhat ka gyud, dili lang kay pagtuo lang, mo buhat ka usab kay kung di ka mo buhat, mawala imong kaluwasan. Gideny niya karon ang prinsipyo sa sola fide, by faith alone, or sola gratia, by grace alone. Kay giapila naman og maayong buhat. Therefore, when Wesley and other like-minded Arminians preach about the gratuitous, meaning free nature of salvation and their evangelistic messages, we question their sincerity. Sincero baka sila sa pagsinggit nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa libre nga grasya, pinaagi lamang sa pagtuo. Sincero ka sila ni ana kay sa diha nga mabautismuhan ang usa ka convert, ila naman introduce ang maing buhat. Since other Arminians hold to the perseverance of the saints in time by the power and will of God, but deny God's role in eternity towards the same, all Arminians, like Wesley did, acknowledge that men possess the ability to cooperate with God in upholding their salvation. Ultimately, they all deny the ultimate and sole work of God's grace in the salvation of men. So, ang but pasabot dinhi nga ang uban nga mga Arminians dili mo tuog kanang doctrine of election, dili mo tuog kanang unconditional election, dili mo tuog kanang gitawag nga irresistible grace, samot ang limited atonement, dili sila mo tuo niana. Apan mo tuo sila sa perseverance of the saints. So whether or not mo parehas sila nga mo tuo sa kining perseverance of the saints or mo reject sa perseverance of the saints, the fact nga ang uban nga Arminians mo reject nga ang Dios namili na daan sa wala pa ang kalibutan, namili na sa eternidad, o ang kaluwasan sa eternidad sa iya pagdekreto sa Dios pinaagi lamang sa grasya o wala ibase sa buhat ang pagpili sa tao, gi-reject nila kana apan pag-abot sa perseverance mura ba og ilang dawat ang doktrina sa perseverance of the saints nga ang mga balaan pwede na mo persevere, o kanang pag-persevere iya na sa Dios, dili na sa ato kuno ang kalawasan sa perseverance. So, mo sanong o mutuo sila sa explanation nga once maluwas ang tao, ngani na ang expression nila is once saved is always saved. O kang John Wesley baliktad kay didto sa initial nga kaluwasan, initial nga conversion sa tao, ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya o pinaagi lamang sa pagtuo walay buhat. Pero pag abot na po diri sa perseverance of the saints, giapila na ni John Wesley og maing buhat para nga ang tao maluwas. Otherwise, bato siya sa impyerno. So therefore, kinang perfect gyud siya kay maing buhat gud. That's why naay doktrina sa Christian perfection. Kay kung wala ang Christian perfection, dili kayo consistent ang iyang doktrina, ang iyang projection, sa perseverance of the saints. So therefore, there is a Westminster Confession. Mo dinhi makakita kita sa tubag. There must be a tension between the biblical idea that Christians are still sinners because of the remaining influence of sin and corruption, and at the same time the promise of eternal life and the preservation of the saints according to the word of God. And the work of Reformed theologians is to temper the teachings of the whole Bible as to reconcile the seemingly contradiction between the presence of sin in the believers and their ongoing justification. So naamanggoy murag contradiction nga sa Bible gipakita nga justified ang mga balaan, ang mga believers, ang mga magtutuo na matarong na. Pero at the same time gipakita usab nga ang maong mga magtutuo o mga Kristohanon
doon na lang gyapon sila'y sala o ang presensya sa sala kanunay nga nag-uban-uban kanila. So unsaon man nato pag-reconcile kini nga sila justified at the same time mga makasasala. So diri misulod ang doktrina o ang doktrina sa perseverance of the saints nga gi-acknowledge sa labi na sa mga theologian sa Westminster. Ilang gi-reconcile ang tension by carefully examining the teaching of the entire Bible and formulating a comprehensive understanding that upholds both truths. Here is their biblical rationale and analysis to undertake this task. Sa Westminster Confession, chapter 17, verse 3, or section 3. Nevertheless, they may, through the temptations of Satan and of the world, the prevalency of corruption remaining in them, and the neglect of the means of their preservation, fall into grievous sins, and for a time continue therein, whereby they incur God's displeasure and grieve His Holy Spirit, come to be deprived of some measure of the graces and comforts, have their hearts hardened and their consciences wounded, hurt and scandalize others, and bring temporal judgments upon themselves. So, dire gi-acknowledge nga tungod sa influensya sa sala, tungod sa corruption, nga naa gihapon sulod sa mga magtotoo, og tungod kay sila nag-neglect sa means of grace or sa means sa ilang pag-preserve sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, sa partake sa mga sakramento o sa disiplina. Sometimes sila mahulog dito sa mga sala. Dili mahulog gikan sa grasya, kundi mahulog sa pagpakasala. For a time lang naman. O sila mo padayon temporaryo diha ni ana. Kaya ang tinuod nga magtotoo dili gyud permanente. Temporaryo ra sila, mobangon ra gyapon siya. Whereby diha ana nga panahon ang Dios dili gusto o nakabaton sila o dili walay kahimuot gikan sa Dios. Ang Dios wala mahimuot sa ilang himo. O ilang nagpag-grieve, napabakho ang balaan nga espiritu. So na-deprive ang maong mga tao o mga nagpakasala nga Kristohanon sa mga grasya o comforts, spiritual comforts o graces, o mapaggahi ang ilang kasing-kasing o nasamdan ang ilang mga tanlag, o sila dili lang kay sa ila lamang kini may tabo, kundi mo epekto kini sa uban, makapasakit kini sa uban, mo scandalize kini sa uban, o unya muhatag og kani mo epekto sa temporaryo or temporal nga mga paghukom diha kanila. So di kaniya na atong makutlo nga unas tanan gi acknowledge diri the reality of sin in believers. The Bible teaches that all humans, including believers, are born with a sinful, and that after conversion, believers still experience the presence of sin and the ongoing struggle against the flesh. Ang atong i-quote ang bersikulo nga gi-cite sa Westminster Confession, Matthew 26:70, may tungod kang Pedro nga gi-deny si Christ. Mato dia, but he denied them. He denied before them all, saying, I know not what thou sayest. And again he denied with an oath, I do not know the man. Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew. Now, ang mga disipulo ni Christ na aman sila sa nagpuyo sa northern side sa Israel. O ang Jerusalem na sa southern, nasa del sur ang Jerusalem. O dito si Christ karon sa del sur, na sila tanan.
o mailhan man ang ilang tunada, the way sila musulti, murag mga Pilipino ba, mailhan nga kung gikan kag Surigao kay magwaya-waya na kung sa kataw, mana gani nga Inday, taga Surigao na, no? So ingana, so samtang ga istorya si Apostol Peter diya sa naay ga istorya siya, di naay nakasabot nga, uy, hala, ang kaning iyang tunada, ang iyang inultihan, parehas man kang Christ. Mo kaubang yun oh, parehas sila. Murabaw katong murabaw ka ng di babaon ba nga dito sa Davao, gipangutana. Siya unsa may imong mga istorya tadir kay wa na tong atong kauban nga English. Istorya tag atong vernacular. Unsa may imong kuan kaning unsa may imong tribo dong? Ingon ingon ng dibabon nga paminawa lang sa tunad So so tunada pa lang dahil hibaw una sila nga si Peter kauban ni Christ. Taga Del Norte kauban gyud ni. Kung sa gihimo ni Peter ingon siya nga wa ko kahibalo sa imong gisulti, wa ko kailaan ang tawhana. Unya nagkuha na siya, karon sige na siya og murag gaswear na siya, curse na siya. Unya humaniana ni tagaok ang manok sumala sa sulti sa gipasidaan ni Christ. Now, we find in this passage the account of Peter denying Jesus 3 times during the events leading up to the crucifixion. It indeed highlights the fact that even believers like Peter can commit sin. However, it also provides a basis for our doctrine that Peter, despite his failure, was preserved by God's grace and did not fall away or totally perish. We can glean that even though believers like Peter may stumble and commit serious sins, yet they are not abandoned by God's grace. Instead, God's grace preserves them from ultimate falling away and provides a path to repentance, forgiveness, and restoration. The prayer of Jesus for Peter's faith indicates the intercessory work of Christ on behalf of his followers. This aligns with our understanding that God's sovereign grace ensures the preservation of the saints, even in their moments of weakness and failure. Si Christ si Christ nga kang Pedro nga sa dili pa ngani mo tugaok ang manok, katulo ko nimo i-deny, katulo ko nimo ipanghimakak. Di na kamo angkon nga kita o kauban. Og natinuod ka na, pero while gihimo ang pagpasidaan ni Ginoong Hesukristo kang Pedro, niingon siya, og ako magampo alang kanimo. So, ang pagampo ni Jesus Christ alang kang Pedro, mo usap ang iya himuon kanato nga mga balaan, kanato nga mga Kristohanon. Nga although kanunay ta nga failure sa atong kinabuhi o kanunay ta nga naay presensya sa sala, ang si Kristo doon na siya mediatorial work, doon na intercession si Christ dito sa kalangitan alang kanato. Scripture acknowledges further that believers can do and commit sins. Pananglitan diya sa Psalm 51, ang title sa Psalm 51 na sa kaning LXX, kaning Septuagint. Matod pa diya, to the chief musician, a psalm of David, when Nathan the prophet came unto him after he had gone in to Bathsheba. So kani ang title, ug naana sa LXX nga title mo nagigamit nga Bible ni Jesus Christ ug sa mga apostoles. Sa chapter 51 o sa Psalm 51:14, mato diri, deliver me from blood guiltiness, O God, thou God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. So samtang naa siya sa maong kahimtang sa pagpakasala, despite his grave sins, David recognized his need for deliverance from blood guiltiness. He sought God's forgiveness
and trusted in God as the source of salvation. David's plea for deliverance reflects his understanding that his sins could only be atoned for by God's grace and mercy. Thus fallen from grace, kung ugaling tinuod man nga dunay na fall from grace, which is tinuod na sa mga pika nga Kristohanon, they would not plead for God's forgiveness because they have willfully rejected the faith and hardened their heart against God. They lack the genuine repentance and spiritual sensitivity necessary to seek reconciliation with God. The absence of a repentant attitude and a desire for forgiveness distinguishes the apostate from a genuine believer who acknowledges their sin, seeks God's forgiveness, and experiences the transforming power of His grace. Now, another point nga gipakita sa atong confession, that due to God's simultaneous attributes of holiness and love, His response to the sins of believers is to characterize by both displeasure and loving correction. So, tungod kay believer, iyang mga anak, pero at the same time, nagpakasala man, so dunay matawag nato nga displeasure, kanang iyang kasuko, batok sa iyang anak. And yet, dunay loving correction. Sa iyang pagkorek, dili mawala ang iyang pagigugma sa iyang anak. Sama ka nato bisan unsa pa ang sala sa mga bata tungod kay mga anak man nato sila. Dili pwede nga itratar nato sila nga ingon nga mga enemies, ingon nga mga kaaway. So believers incur God's displeasure and grieve His Holy Spirit, mao na ang wording sa Westminster Confession, come to be deprived of some measure of their graces and comforts, have their hearts hardened, and their consciences wounded, hurt and scandalizes others, and bring temporal judgments upon themselves. So naay mga bersikulo nga ang iyang mga anak, iyang pantunon, o iyang tagan og temporary or temporal nga mga paghukom. Sa atong gi-quote kaganiya Psalm 51:8. Psalm 51. This verse 8, make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Verse 12, restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. So kana nga after nga nakasala si David, after nga nakarealize sa sala, kana nga nasulti. O kana nga sulti, dili kana masulti sa tao nga nahulog na sa ngadto sa condemnation. Kung nag-apostatize na, dili na siya masulti tungod kay ang taong apostate gyud nitalikod na gyud, wala na gyud siya pagtuo sa Dios, gi-renounce niya ang iyang pagtuo sa Dios. While dinhi nangayo siya nga i-restore unta ang joy sa iyang kaluwasan. Restore unto me the joy of thy salvation. So dili na mahimo sa tao nga walay Dios, sa tao nga nahulog ngadto sa apostasiya. O ang Dios sa dihang makasala ang iglesia o ang iyang katawan, doon na displeasure. Revelation 2:4, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Para na sa dito sa Church of Ephesus nga gibiyaan yang first love, and yet gi-amin or gi-admitar sa Dios nga kining church, kaning mga believers Ephesus, believers lang gihapon, mga magtotoo, mga tinuod lang gihapon, ug wa niya biyai nag-effort paghihapon ang Dios og si Juan nga sulatan ang Ephesian church. So unsa kung ang Dios iyang gisalikway kay nakasala na, kay gibiyaan niyang una niyang gugma, then walay pulos. Dili na unta ang Dios mag-effort pa, mag-exert og effort para nga kining tag Ephesians masulatan ni Juan. Song of Solomon 5:2, I sleep but my heart waketh.
It is the voice of my beloved that knocketh, saying, Open to me, my sister, my love, my dove, my undefiled, for my head is filled with the dew, and my locks with the drops of the night. I have put off my coat. How shall I put it on? I have washed my feet. How shall I defile them? My beloved put in his hand by the hole of the door, and my bowels were moved for him. I opened to my beloved, but my beloved had withdrawn himself, was gone. My soul failed when he spake. I sought him, but I could not find him. I called him, but he gave me no answer. So, that's a Song of Solomon. Gihatagan mura siya og dunay relasyon sa kang Solomon o siyang asawa. Now, dire dunay gamay nga uh, dunay diferensya, dunay ilang diferensya, dunay sa relasyon, dunay medyo epekto sa ilang relasyon o kini ang ilang relasyon wala they are not in good terms with one another. So dinhi ang iyang beloved had withdrawn himself, ang beloved si Solomon, no? So ing ana may tabo ang habana, no, ang bana medyo dili man maayo ang iyang pakikitungo sa asawa. O mo og gyapon bisag unsaon sa asawa dinhi sumala sa gidescribe sa Song of Solomon, iyang pangitaon pero di niya makaplagan ang iyang bana. Sumunay may tabo sa iglesia nga nagapakasala og ang Dios ang iyang pamanhonon nga si Kristo, nga kung ang iglesia magpakasala, ang presence ni Christ murag lisod hagilapon. Muna ang mahitabo sa dihang ang magtotoo makasala batok sa Dios. Ang Dios dili na kaayo mo patimaw sa espesyal niya nga presensya. Dunay ikabud, nawala na ang glory sa Ginoo. Isaiah 63:17, O Lord, why hast thou made us to err from thy ways, and hardened our heart from thy fear? Return for thy servants' sake, the tribes of thine inheritance. See, so dinhi gipakita, gi-quote mismo ang hardening sa kasing-kasing, ang Dios mo gahimo ni ana. So the more nga magpakasala kita, the more nga dili kita mo repent, ang Dios ang sala ro sa mahimuon niya nga judgment against ato. The more inudnud ang tao sa pagpakasala, the more i-harden ang iyang heart, iyang paghahiyo ng heart. Marcos 6:52, for they considered not the miracle of the loaves, for their heart was hardened. Chapter 16:14, afterward he appeared unto the 11 as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen. So ang mahitabo ni sa dihang dili ta sensitibo sa grasya sa Dios o dili ta sensitibo sa holiness, sa pagkawalaan sa Dios. O magpadayon ta nga dili kita mo mangay pasaylo sa atong mga sala. Wala kita repentance, ang Dios mo harden hinuon sa atong mga kasing-kasing. Ug kana ang usa sa pinaka lisod, pinaka makasusubo nga judgment gikan sa Dios, ang hardening of the heart. Salmo 32:3, when I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. Ingon pa ni David sa dihang ako nagpakahilom, murag ang akong bukog nadunot o nahimong na-fossilize ang akong mga bukog o nag-agulo ko the whole day. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. 51:8, make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice.
So diha nga naa sa pagpakasalang usa ka believer, no, kuang gyud dunag gyoy kondisyon. Naa gyud siya sa kondisyon nga diin dunay displeasure ang Dios. Lisod hagilapon ang presensya sa Dios, ang special presence, that is. O ang smile sa Dios dili na makit-an. Naa ang balaan, naa siya sa pinaka ngit-ngit nga lugar sa stage sa iyang kinabuhi. That's why gikinahanglan gyud nga anato ang grasya sa Dios ug gikinahanglan nato mo dut-dut diya sa Dios. 2 Samuel 12:14, howbeit because by this deed thou hast given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme, that child also that is born unto thee shall surely die. Kang David ni gi-answer, katong anak nila og ni Bathsheba, katong firstborn ni David kang Bathsheba, ingon nga ang Dios naghatag sa kang David og kaning temporal judgment, gipatay sa Dios ang anak ni David dito kang Bathsheba. So ingon pa sa Dios kay tungod aning iyong gibuhat, you have given occasion to the enemies of the Lord to blaspheme. Nagkatawa ang kaaway sa Dios. Pangandak or pasipad-an na karon sa mga kaaway sa Dios ang ngalan sa Dios tungod sa pagpakasala ni David. So that's why the child also that is born unto thee shall surely die. So namatay gyud. Nag-fasting pa si David adto para nga dili unta ipadayon sa Dios ang pagpatay sa bata pan ipatay gyud sa Dios. Psalm 89 verse 31, if they break my statutes, keep not my commandments, then will I visit their transgression with a rod and their iniquity with stripes. Kana reality kana sa kinabuhi sa mga magtuto nga sa diha nga sila dili na mosunod, dili na musubay sa kabubuton sa Dios o musimang sila gikan sa matarong nga dalan, bisitahon sa Dios sila o ipahamtang kanila ang dili eternal nga silot kundi silot nga temporal apan gihapon makalilisang. 1 Corinthians 11:32, but when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. So ang tawag niya na is chastening o latigo or pagpantun. Chastening lahi kini sa judgment dahil sa condemnation. Ang condemnation kana yung pagkundina sa taong guilty. Murag ang duna kay kaaway unya sa diha nga ang kaaway madakpan or ang sa kriminal madakpan, gikinahanglan siya nga i-kundina patyon. So mo na ang condemnation, while ang chastening igo lamang kini pagpantun, pagdisiplina ingon nga kita mga anak sa Dios. Ug matod pa sa 1 Corinthians 11:32, chastening, judgment, yes, but chastened of the Lord, aron nga di ta maapil sa kondemnasyon o pagkundina sa Dios sa kalibutan. Now, kining doktrina sa perseverance of the saints is comfort, actually, is a comfort for us believers. Arminianism cannot provide enough comfort for believers. Wesley, in the same article, anticipating this objection from Calvinists, state this, but if so, then farewell to all my comfort. Kay mao na objection. Kung mauna nga ang kaluwasan depende di ay sa akong paningkamot sa dili nako pagpakasala, mato diri, then your comfort depends on a poor foundation. Farewell to all my comfort. Now, matod pa ni John Wesley, my comfort stands not on any opinion, either that a believer can or cannot fall away, not on the remembrance of anything wrought in me yesterday, but on what is today.
on my present knowledge of God in Christ, reconciling me to himself, on my now beholding the light of the glory of God in the face of Jesus Christ, walking in the light as he is in the light, and a fellowship with the Father and with the Son. My comfort is that through grace I now live in the Lord Jesus Christ, that his spirit doth bear witness with the spirit that I am a child of God. I take comfort in this and this only, that I see Jesus at the right hand of God, that I personally for myself and not for another have the hope full of immortality, that I feel the love of God and shed abroad in my heart, being crucified to the world and the world crucified to me. My rejoicing in this is this, the testimony of my conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, I have my conversation in the world. Now, mura kung yung paminaon mo nindot ang gisandigan ni John Wesley. Nganong na-comfort siya daw kay anak siya sa Dios, nga ang espiritu niya, ang espiritu sa Dios mo witness kaniya sa iyong espiritu nga si anak sa Dios. Nga si Jesus Christ makita niya nga naa nagalingkod sa tuong kamot sa Dios. Tanan-tanan ini murag nindot pag-explicar niya, pero kung imong tan-awon yun, iimong i-analisa, Wesley is now looking inside him. He is looking on his experience. He's looking on his assessment of himself. He is not looking upon the promise and upon God's word. So, ang iyang comfort sa iyang kaluwasan naa sa iya nga ako, anak ko, ako, ay. So, muna ang iyang comfort. Pero kana kaayo nga comfort, very subjective. Because the Reformed doctrine of perseverance of the saints provides real comfort to believers, not due to their own ability to maintain faith and good works, but because of biblical foundational aspects of God's nature and relationship with his children. Firstly, the assurance of perseverance rests on God's faithful promises found in his word. Nag-rest diha sa promise, faithful ka na nga promise sa Dios nga naa siyang mga pulong. Sa tibok Biblia, ang Dios nag-assure o naghatag o kasiguraduhan sa iyang katawhan that he will never leave them or forsake them, and that nothing can separate them from his love. Hebrews 13:5, Romans 8:38 to 39. Secondly, the assurance of perseverance rests on God's faithful promises found in his word. Second, the unwavering nature of God's integrity reinforces the believer's confidence in their perseverance. Now, asa nakabase, secondly, ang atong pagsalig nga ang Dios naay kaluwasan kanato ug hangtod karon nga kita ma-preserve o maka-persevere. It's because of God's integrity. Integridad sa Dios. God is entirely trustworthy, and his promises are guaranteed by his unblemished character. He is not a man who can lie, and his faithfulness endures forever. Numbers 23:19, Hebrews 6:18. So, ang Dios sa dihang mo promise ang eternal life, dili siya pwede mamakak. Iya ka na nga tumanon. Dili pwede nga doon na eternal life pero kuan di ay on and off nga life. Thirdly, the unchangeable character of God solidifies the believer's hope in their eternal security. God does not fluctuate in his love, grace, or commitment towards his children. His faithfulness remains constant, and he will complete the good work he has begun in them. Tunay, ang iyang commitment sa iyang katawhan sa iyang mga anak, o iyang love sa iyang mga anak, ang grasya niya, dili ka niya mag-on and off, dili mo fluctuate, kundi steady ka na. O sa diha nga siya
nagasugod sa paghimog maayo sa iyang mga anak, iya gyud kana nga ipadayon ang iyang gihimong maayo. Therefore, the comfort of the doctrine of perseverance of the saints is grounded in the trustworthiness of God's promises, the integrity of his character, and his unchanging nature. It is not reliant on human ability, but on the steadfastness of the one who is faithful and true. Lastly, nakakana sa question and answer number 1 sa Heidelberg Catechism, what is your only comfort in life and in death? Ang tubag, that I, with body and soul, both in life and in death, am not my own, but belong to my faithful Savior, Jesus Christ, who with his precious blood has fully satisfied for all my sins and delivered me from all the power of the devil, and so preserves me that without the will of my heavenly Father, not a hair can fall from my head. Yea, that all things must be subservient to my salvation, and therefore, by his Holy Spirit, he also assures me of eternal life and makes me sincerely willing and ready henceforth to live unto him. Any question? Nabay mga pangutana? Pastor, Yes. kanang unsa nang meaning anang once saved always saved? Mao ba na siya nga before the foundation of the world dipili na ta sa Ginoo? Kana nga phrase wala na sa Reform actually, ang gahimo ana mga evangelical mo ay naghimo ana nga phrase, once saved is always saved. So natingod ba na siya? Actually, ang ilang understanding niya na is wala ang Diyos nagpili sa eternidad. Ang Diyos naghatag og freedom sa tanang nga tao, and at the same time ang Diyos naghatag og abilidad sa tanan nga tao, ug ang tanang tao dili patay, kundi igo lang masakiton, ug sila able sa pag-exercise sa ilang free will, whether to reject or to accept sa grace sa Ginoo. Pero ang nahitabo mo ni sa diha nga ang maong sinner mo accept kang Christ, mo receive kang Christ sumala sa ilang theology, magsugod na diha nga ma-save na ang tao. So naa na mo gilak na ang believer, gilak na siya sa maong salvation nga state sa salvation. So once nga nalak, di na ma-unlock. So gikan ana, save na siya. So bahalag unsa ang may iyang himuon, magpadayon gihapon siya nga save. So ana nga bahin, doon na diferensya sa ato nga reform sa concept sa preservation or perseverance of the saints. Tungod kay sa ato, once nga na justified ang usa ka tawo, gihatagan pud siya og libre nga sanctification sa Dios, ug ang sanctification muusab siya sa kinabuhi sa maong tao. Og sa diha nga mousab og kinabuhi sa unsang tao, sa katao, ang grasya sa Dios, do na gid kay makit-an nga visible effect sa grasya sa Dios sa maong tao, ug ang dili gyud siya magkinabuhi nga walay diferensya sa previous niya nga kinabuhi. So doon nagyoy steady, o siyempre naa may panahon nga sa atong gitudlo kaganiha, mahulog siya sa pagkasala, mapintal siya, pero mubangon gyud siya, makarecover gyud siya sa grasya sa Dios, ug mupadayon siya sa iyang pagtuo sa ebanghelyo diha kang Hesukristo. Kana ang atong explanation. Pero kanang once saved is always saved nga idea, dili ato mo ni nga bisan unsa daw ang tao, o ang himuon niya, murag nakalak na ang iyang salvation. So wala siya kalabutan
ang iyang salvation wala dili na siya mo epekto sa iyang kinabuhi. So bisan pag tuwad balintong pa ang mong tao, save gyapon siya kay kanang giingon nila once saved is always saved. So dunay diferensya sa ilang explanation sa perseverance of the saints, which is once saved is always saved, ug kanang atong explanation sa perseverance of the saints. I hope nga na nakatubag ko. Thank you. You're welcome. Pastor, na. Yes, ma'am. Yes. Ang kanang sa perseverance of the saints o pastor, nakabay tinuod nga Kristo kanon nga commit suicide. So far sa Bible wala tay ang ingani ang tinuod nga Kristohanon dili mag-commit sa sin unto death. Meaning sa sin unto death kanang sin committed against the Holy Spirit. Which is ang mong sala is very mura siya og identical sa unbelief gihapon kanang sin against the Holy Spirit or blasphemy against the Holy Spirit. Identical na siya sa sin of unbelief. Maura na nga sala, maura nga klase sa sala. Now, ang tinod nga believer dili makakommit sa sin unto death o dili makakommit sa blasphemy against the Holy Spirit. Maura na ang sala nga unpardonable. Pero so far ang nasa Bible wala pay natala way data nga dunay tinuod nga believer nga nag-suicide, self murder ang suicide. So ang sala sa murder is forgivable man sa balang sala. Wala may sala nga dili forgivable or pardonable. Ang sala lang is katong na-mention kaganiya. I hope nga, although ako once nga dili kay klaro ang Bible, so diara pud ko sa perimeter sa explanation nga kaya nako dipinsahan sa Bible. Pero di kay ko mo delve dito sa explanation nga medyo ang Bible is silent. So that's why ingana murag medyo ang careful ko ana nga explanation. Thank you, Pastor. You're welcome. Mga pastor's wives man ang naipangutana. Mga pastor. So, Yes, Pastor Gabi. itong kwan ba, itong kay David ba sa iyang pagpakasala, niya, nagkaroon naman siya ng anak sa Bathsheba. Ang namatay. Basta, murag bang kung paano lang nato ba? Kurag, instead na kuan kay si David ang mamatay, yung bata niya ang ibatay. Ano yan? Kurag type of kuan, Christ kuan, leading to Christ kuan ngani aning pa show sa kuan niya sa New Testament. Yes, pwede kayo nato ma-argue nga na type na ni Christ nga dunay mamatay in our place, in the place of the guilty. Murag ingana pwede kayo pero siguro careful lang tagamay gumikan kay silent ang Bible ni ana. In fact, ang kamatayon sa bata is God's judgment, which is yes, judgment mangyapon sa Dios ang kamatayon ni Christ. Pero sa Bible is dili uncommon nga dunay mamatay in the stead of another or ang sala sa usa didto pakang sa isa. Halimbawa, sa dihang nakasala si Adan, siyempre, ang iyang sala di kay siya lang ang ipaninglan kitang tanan nga unta wa man ta mo commit ni ana. Or sa panahon nga
si pananglitan si Kwan kining si nagpakasala si Achan, apil ang iyang pamilya gisilutan. Si Achan ra ang guilty pero ang iyang pamilya gisilutan. Daghay mga sama ni ana bisan katong kalaban nila ni Mordecai, si Aman dito sa Book of Esther. Ang sala ni Aman naapil ang iyang pamilya. So dili ingon nga rare kana, in fact common kana nga incidents sa balaang kasulatan nga ang sala sa usa most of the times ang uban ang punishment dito sa uban. Pananglitan sa mabalik ko sa panahon ni Noah, nagpakasala dito sa panahon niya is si Ham. Pero sa dihang nag-pronounce og curse si Noah, dili nga si Ham mo'y iyang gi-curse kundi si Canaan, ang anak ni dili nga si Ham mo'y gi-curse ni Noah kundi si Ham. Dili si Ham kundi si Canaan nga anak ni Ham. Ingon niya, cursed be Canaan. So inga na ang sabay mo makita na nimo permanente na siya nga nagakahitabo. Another pastor. Yes. Sa may kasulti ni mong pastor ka, siglas nag-ingon kanina, once saved, always saved. Sa may kaingon ni mong once saved, always changed. Unsa na, Pastor Gabi? Once saved is always sakay blessed is ingon, once saved, always saved. Na isa po ba nag-ingon nga, once saved, always changed. Depende sa explanation. Wala kay ko makakuha na ng once change, always change or always change. Wala kay ko makakuha na ng murag common phrase. Kanang common ragyod is once saved is always saved. Pero depende unsa ka ang ilang explanation ana. Matubag na nato na kung dunay ako kalapon. kung matubag lang nato na kung dunay dunay adequate nga explanation nila unsa meaning nila niya. Okay, so kung wala na atong diri ra taman.